Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule zan lai ral thuam te spukima North Korea a hian khovel kal phung pa ngai anglo dewa han kal hian chinga hei tu na po zan lai ya pukima chuan ral thuam thul khung aron phor le ta fighter jet nen zan la ya an cha chuak na samaya khovelin an clear thup mai tun na ya South Korea chuan kumdanga an lati ngai lo North Korea donan ral thuama boi pui ve trana US thazar noya oma lungoi mai thin South Korea chu US support na in North Korea ral thuam dolet nan ral thuam asiama missile le anti missile duang chho ve ta US dollar makta doi tel sumpo seng ral turin na in po cha mup mayani hei wang hian North Korea chuan South Korea ti thainan ring zo kin thoma ron chhuale ta ani North Korea chuan Foundation Day voi somsari pathumna lomnan military parade ro pui takan naya soito angin zan laya hazmat suit nen sipaile anrama civil defense force lianber worker pigeon red guard ta chuan piangianga Kim Tru Sung Square kongzo run puyan nei North Korea State Television in apuan dan chuan parade hi Kim Jong Un hi anam puya mi pui nei taka khosa in chibai tu le khoi tu an tam hle North Korea chuan ni lai ni zan lai nulama khan an ram kho pui piangianga military parade pui tham takan buat saya North Korea hian ma po in an ral thuam tharte phau chuana atan night time military parade hi an lo nei to thina kumin January thla po khan zanlaya military parade hi an lo buat sei chiam to a hemi tumpo hian submarine launch ballistic missile phawlangin hei hi khovel ral thuam lo omberti in an official te chuan an soi nge South Korea Defense Ministry chuan zanlai military parade na yani thu hi an soya zandar khat nulama halmoi halle jet fighter thlok ri te po hria tur omti an soya nimin jingkha North Korea State Media chuan night time parade nei lai thalak ti chuakin parade na hian sipai ta chuan hazmat suit an ha ani anram hau tulu ber Kim Jong Un po in parade hi man puin thalak te po pholan ani a ni lai ni zana parade ta hian tumdang angin ral thuam tharlam phau chuan ni lo ma se nimin khan North Korea ramdin champha National Day voi somsari pathum na hi an hmangani North Korea le South Korea buaina in tran dan le anlo in hmel mak tran dan hantiri le lokila North Korea le South Korea te hi kumsomsari pangalai mai unaw hmel hain anlo omrang ta a superpowers nei rampani United States le USSR te in hmel huat na awang le Korean War chungchanga anlo in rolo wangin North le South te hi then ran ani pakhatani Korean unaw pani North le South Korea te hi anin then ran ma kha chuan lalin thla chong rang te ro rel na hnuaya kumzate lan local chho ve to a sangkha zakwa panga a Japan le USSR in indo hnu khan Japan chuan Korea hi indo pui pani na thleng khan kumsom thum panga chungan op chun zomani indo pui pani na lo zo khan soito angin United States le USSR Cold War boruaka in hampuara lamtang siam ho nei tuma an khosaka wang khan Korea politics a thuk takin an inrola Korea chu chimle mara anin thren pha ta ti ila kan soi sual om love Indiana University a East Asian and History zirtir tu pakhat Professor Michael Robin chuan USSR le United States te khan lamtang siama inso nge antuma wangin Korea ram hi an thren rang ani ati hi sangkha zakwa somli panga August thla ani a Korea optu Japan chu indo pui pani na alo tlom khan Korea ram chu kalphung mumal lo zetin an om chawa Cold War boruak karon in tran chia bok nen khang hun lai khan khovel kha United States lamtang le USSR lamtanga anin thenti ila kan soi sual om love sangkha zakwa somli panga atranga sangkha zakwa somli pariat chung khan 38 parallel Korea marlama chuan USSR chuan communist thlai triak phunin apui tlin theinan tuile leitha in a chom ho maya chuti line 38 parallel chimlam chu sipai sarkar United States thunun na hnuaya din ani ve bokani marlam mi puinol pui kut na thok mi le lo nei tu te po chu USSR kalphung communism chuan a hne chhota viau mayani chuti line USSR kalphunga in hnim phum ve du lo mi tam tak Korea lama hian minol pui zinga an tam ve hle a
chung te chu Korea chim lama arukin an pem duwa thina tun thlenga not lam aya south lam mi pui an tam na chan po hi hai wang hi ni chuti lain soi to ang khan chim lam Korea ve thung hi chu United States kai hroina le communist kalphung du lo na mun ani ve thung sang khazwa somli paria taron ni chawa chutia Cold War boruak chunga super power rampani USSR le United States te in hrui po na kara lam tang siam du awanga North le South Korea lo tlak ze tir rang chu dik berin an hretalawa US le USSR te chuan Korean Commonwealth teng sol chu chua sana unaw pahni po then te chuan anin mel mak na te da tha a chung ko khata khosak le a athluma al ai za turin in rem na nei tir an du ta ani sang khazwa somli paria ta nei a United Nation khom puya Korean unaw pahni te mahun rel fel pui turin United States chu aron au chuak ta a ma se chu ruam man na chu North Korea IO te anron in lan ve du tak lo wangin a hlo cham ta ani chu tianga lo ni ta ka chuan Korea chim lama chuan an ma ni pualin sarkar ran sola an din tarup mai ani communist thurin an do ta zel boka ati ra tanga khovel ramro pui berber pani US le USSR ten an lo kom ran ve to rin na ran ve en kol le chom seilen an lo ni to awangin tun thlengin hlui khata po cho an lakil ho thei lo ta zel ani hi ti chuan not lama chuan communist thurin nen sarkar thar an din ve ta boka Kim Il Sung chu Democratic People's Republic of Korea hruai tu hmasa berni in an kho pui beratan piangiang an mang ve ta bok ti chuan US le USSR ram lian pahni ten thurin ran ve an en kol North le South Korea te chu mel le pianzia unaw tak ni thin kha an lo in mel huat ta deuh lo thei ta lawani in mel huat satlia mai po ni lawin aso ta in suat du hial khopa huat na mei sa chu na kang ton ve a sang khazakwa somnga chuan anin huat na berbu chu leibu ka omin ral thuaman leka Korean waran ti chu alo chuak ta ani an thu le la in ka na chu siam that mai theile in do pumpel mai thei an ni la in kut anin thlak na chuan huat na thin rim na berbu chu ati pung dewa mei allai riak le bel ang sau emoti mai turani Korea marlam biala khopui rang te an bom siam thar an en china moti mai turin US chuan abom ul rang maya he in do na hian kum thum la ya o nge mi makta doi ni le nuai thum lai mai nun na an chan boka arap thlak hle in do lo to pa amma ayana safe in chimle marlama unaw ni thin te chu anin hota sawa indai dan naram ripo 38 parallel ti in line thlur ni siam ni in chulai chu demilitarized zone an ti nge khotlang palian le hausaton to US chuan Korea chimlam chu an chaibol ta taka an kang ta zot ani bermai mi pui sarkar democracy chu nget taka din chawani ta a chuti lai chuan Korea marlam ve thung chu tlopo lo ram ang maya nu fum ni in ram hnuailal ram an ti ang main anin khar khi pa ati ra tanga chom le en kol tu USSR sang khazakwa somkwa chawa alo ke dar tak nu phei kha chuan an ra thei to sa na kalain amma ain an din muna cheta sa umayani an bet lok ani bermaya chung ko pakhatin chong thumarawan rel na an mang ta me kani ati ra tanga anin mel mak na chi chu ram pahni te inkara hian ala renga abik takin marlam en kol tu te atang hian an sa zuale moti mai turani eile bar sum le pa ya an hiam viawa maseral thom thil ti theina manga tlan khala chimlam mi puile ama el sen tu anga US le athui hroiten anchung en theinan nuclear ral thom nei tumin thile thau polin mei ko in North Korea hi atang me kani ral thom a in ram mi puite eile bar sum le pai din mun tha poimo zia chu a haiderani berang chu ral thom lama tran la viau ma se khovelin ram ra thei ber an la titlat si ani oli khati jong khani le phot mai se video dot le in lo nga chang le thau don nia in zawa in ni man nuam mutui mang tha vek ole